Ni the QuickTimes news nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Ni mu gihe tukivuga ku ntambara iri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ni mu kanama rero ka Loni aho u Rwanda rwamaganye Repubulika ya Demokarasi ya Congo yarushinje jenoside. U Rwanda rwamaganye Repubulika ya Demokarasi ya Congo yashinje ingabo zarwo gukorera jenoside ubwoko bw'abahutu muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, rufatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'abasivile. Inyito ya jenoside yakorewe abahutu muri Rucuru yazamuwe na Minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Samuel Mbemba Kabuya, kuri uyu wa 9 Nzeri 2025 mu ishami ry'umuryango w'abibumbye Geneve mu Busuwisi. Komiseri wa Loni ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu Volker Turk yagaragaje ko kuva tariki ya 8 kugeza ku 29 Nyakanga abarwanyi na M23 baherekejwe n'abasivile bafite imihoro n'abasirikare bikekwa ko ari aba RDF bateye amasasu menshi muri sheferi ya Bwisha, bica abasivile amagana biganjemo abahutu. Iyi raporo rero niyo Minisitiri Bemba yashingiyeho amenyesha abagize akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko Turkey yagombaga kuvuga ibirenze ibyo, akemeza ko abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bakoreye abahutu jenoside. Ambasaderi w'u Rwanda mu ishami rya Loni n'indi miryango mpuzamahanga ikorera i Geneva, Urujeni Bakamutsa Banzi yabwiye perezida w'akanama gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko ushinjwa jenoside ari umurongo utukura. Ni mu magambo yiwe rero aho yagize ati, ni umurongo utukura ku gihugu cyacu Bwana Perezida gushinjwa jenoside mu gihe tuzi ko ibyo byemezwa hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga. Nta rwego rero rwigeze rubyemeza, bityo rero sinemera ko bivugwa hano mu mbaga za Loni. Mu mbago za Loni mumbabarire, kandi sinemera ko biba mu bireba Bwana Perezida, si ikirego turi bwemere. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko raporo ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ziba zikeneye ibimenyetso byuzuye kandi bikabanza gusuzumwa, yibutsa ko iyakorewe i Rucuru yashingiye ku biganiro bya telefoni n'amashusho y'ibyogajuru bidashobora gutahura ubwoko bw'abantu. Mu magambo yiwe yagize ati, raporo ubwayo ivuga ku mbogamizi zo kuhagera no kwishingikiriza cyane ku buryo bwo gukusanyiriza amakuru kure, ku buryo butangaho amakuru bufunguye nta kugera ku makuru. Ibyo birego bikomeye biba bigomba guherekezwa n'ibimenyetso bigenzuwe. Yavuze ko iyi raporo igaragaza kubogama gukomeye kuko yagarutse kuri M23 inshuro 110, inshuro 35 ku Rwanda cyangwa RDF inshuro 42, kuri FARDC inshuro 42, kuri Wazalendo inshuro 15, ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR indi mitwe ivugwaho 23. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko raporo ya Komisiyo ya Loni ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu igaragazamo kwirengagiza nkana ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakorera imitwe irenga 200 irimo iyifatanya na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abacanshuro ndetse n'ingabo z'u Burundi. Yibukije ko u Rwanda ari igihugu gitanga umusanzu ukomeye mu butumwa bwa Loni wo kubungabunga amahoro mu mahanga, bityo ko rutazemera gukomeza gushinjwa ibirego bidafite ibimenyetso. Mu magambo yiwe yagize ati, ntabwo tuzakomeza gushinjwa ibi birego. Ibimenyetso bifatika ntabwo bikwiye kwingirwa, kandi kurenga kuri iryo hame
bizakomeza gutungwa urutoki igihe cyose. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko iyi raporo yirengagiza imvugo zenyegeza urwango zikangurira abantu kwica abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, cyane cyane mu misozi ya Minembwe ituwemo n'abanyamurenge. Tariki ya 27 Kamena, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngingo z'ingenzi harimo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Ambasaderi Bakuramutsa yasobanuye ko na mbere yaho baba imbere y'igihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe, akanama ka Loni gashinzwe umutekano n'imiryango yo mu karere, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yemeye gusenya uyu mutwe ariko ntiyabyubahiriza. Mu magambo ye yakomeje agira ati FDLR ishyigikiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo yahawe ibikoresho, ihabwa ubushobozi, ihabwa umwanya wo kwinjiza abarwanyi no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Congo. Muri iyi nama ya Geneva, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Patrick Muyaya yashinje u Rwanda gufasha M23 kandi ko nibikomeza ikibazo cya FDLR, icy'impunzi n'imvugo zibiba urwango bitazakemuka. Muyaya yagize ati ku kibazo cy'imvugo zibiba urwango, impunzi na FDLR, ibi bibazo byose ntibizakemuka mu gihe ingabo z'u Rwanda zikomeje gufasha abazishamikiyemo mu gihugu cyacu, mu gihe zinakomeje gukora ibyaha byagaragajwe na Minisitiri w'Uburenganzira bw'Ikiremwamuntu. Hashingiwe ku masezerano ya Washington, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yari yemeye gusenya FDLR mu gihe kitarenze iminsi 90. Gusa mu nama y'urwego rw'umutekano ruhuriweho yabereye muri Ethiopia mu ntangiriro za Kanama, yanze gutangira kubishyira mu bikorwa. Ni The QuickTimes News nk'ibisanzwe rero, nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kugezaho amakuru meza nk'aya ngaya 5 kuri 5.